Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, još jedan epizodi Minecraft preživljavanja. Danas, kao što vidite, igramo Minecraft. Ja sam danas svima poklonio, čekaj da smanjim zvuk. Ja sam danas svima poklonio neke poklone, izvinite što se malo slabije čujem. Kao što vidite, ovo za mog najboljeg druga Andriju. Evo te vidite, 4 dijamanta, nisam vidite moj najbolji drugaricu Anđelu. Kao što vidite, to, ja sam napravio tu i kao što vidite ima tu i onda tamo možete proći. Dalje, evo moja farma mala, nema što, ovo je naša mala kućica. Neću vam reći koji je ovo server zato što ovdje imamo tajni brolaz. Kao što vidite, ovdje otvorimo vrata. I kao što vidite, prazna prostorija. Ko će ovdje da ide? Čujete voda? Prokopate? Evo ga. Naravno, nas je Flame. Odavde pa 50 km. I onda ima tamo dole, idete skroz, nosi vas voda i idete, tamo su čestovi svi sakreni sa napitkima, enchant, dijamantima i drugim stvarima. Šta još da vam kažem, to je to. Recite mi u komentarima šta da snimam. Evo, kao što vidite, sad ću vam pokazati kako da malo prođe. I to je to. Vidimo se.